Mendang ini pe ya kis peungut kirang mare ki bastet tam jong ke perthei. Obat ya ke kerdan ude Richard Thompson. Ude urang mare jong ke Trinidad and Tobago. Richard Thompson ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin pra ar second. Ubabat ya ke kerdan ke bekendai ude Steve Mullings. Ude urang mare jong kari Jamaica, Steve Mullings ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin pra not second. Ubabat ya ke kerdan ke bapra ude Maurice Green. Ude urang mare jong kari USA ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin nyau kendai second. Henry Maurice Green uklem yo asyu bani shimenta agajing mare haden bola sya test positif agajing pendon kam yo drugs. Ubabat ya ke kerdan ke bahnyau ude Nesta Carter. Ude urang mare jong kari Jamaica ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin nyau pra second. Ubabat ya ke kerdan ke benreu ude Christian Coleman. Ude urang mare jong kari USA ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin nyau reu second. Ubabat ya ke kerdan ke besan ude Justin Gatlin. Ude urang mare jong kari USA badulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin nyau sau second. Henry Day House nam arhajar iway u Justin Gatlin ula syak khang mane shimenta haki jing mare international den ula syak test positif haki jing pendon kami drugs. Ubabat ya ke kerdan ke basau ude Asafa Powell. Ude urang mare jong kari Jamaica bad uderu urang mare ubala bateng ya ga 6 kum urang mare bastet tam jong ke perthei wa safa ulala bat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin nyau second. Ubabat ya ke kerdan ke balai ude Yahon Blade. Ude urang mare jong kari Jamaica ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin henreu kendai second. Bad uderu urang mare uba kham kena bat pendep ya ke shispa meter race tang hapo shipeu second. Ubabat ya ke kerdan ke baar ude Tyson ge. Ude urang mare jong kari USA ulala abat pendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin henreu kendai second. Haga jing shisau Tyson badu Yohon kia rengkat haka shispa meter race. Henry Day namar bau Tyson ulala berpendep ya ke arspa meter race tang haki khatnyau poin san pra second haga bau la tam poin yau Yohan ulabat ya ke kerdan ke baar kumurang mare bastet tam jong ke perthei. Bad urang mare bastet tam na baro kirang mare jong ke perthei ubabaro ngeju sneu ya ke kerteng ke jong ude Usain Bolt. Ude urang mare jong kari Jamaica ulala berpendep ya ke shispa meter race tang haki kendai poin san pra second. Kadagamut bagajing state jong uban mare kalong lai peu pra hadu sau kilometer haka shiganta ya gane ga record Usain Bolt ulat hau dei haka world championship house nam arajar kendai.